University loa we pia mo loa mo mama ni ai o fa wa tu ya e lo si le hala va lo la tani professor ino ke foto waka pia mo professor to kita social la tani Whakatuloa tu ki he tae hā mai. Ki he kakai tupu ai whanua ko Ken Bela, ko he haa nābri mo nana wau. Whakatapua ke tamasii Pilinis Kalauni tupo toa olu ka alala. Tahine Pilinses Kalauni, sinai takala tuku aho. Tahine ko Pilinses la tu fui peka tuku aho, ko e tala whekau lahia atonga ki Australia. Whakatapuat ke hou ei koto o ku mea mai ke polkalama me feitu u ke i mamani motonga. Whakatapuat ke kau tau i whanua mo i whale a matahapule kau taki lotu mo i tonga koto o mea mai a oni. Ko i pungpong whalaiten a tahiwa maasi ua noa ua taha. Ko alu sean laftani o whakauha atu me i loto Ken Bela i Australia. Ko e polo kalama ko ini lo au mo mamani o whakahot hoko atuia mo i tala noa pea mo palofesa i no ke whatuhua kau ko e pule lahi e pe ko chancellor o e university lo au. Ko he ni fok mo palofesa laftani ke whaya te tala noa i he polo kalama ko ia lo au mo mamani mo e kaweinga maho inga ko e wawanga ki he ako. Malo apito mo mea mai e whai hawhi loa ki ongo palofesa koe ni, pai hoka te tā noa maho inga koe he pongpongi ni. Malo au pito palofesa ino ke whatua kāo o i heni he pongpongi ni ke whai tā noa koe ni. Inoke? Inoke ke whanonga mai? Inoke? O ke whanonga mai? Mahalo ke whakahoat ke hoi ai toenga e tau ka venga koe pongpongi ni siwa kai mahalo e hu mai a i no ke mahalo ki ai ki palpalema i he ne mai ka pe koe o kai ke lava mahalo ke ongolele mai a i no ke fotu me i sene. Inoke ke whanonga mai? Iyo, kata klusiane to e ai mai ho fehu i ka zakia inoke, he kou whanonga mai taimi. Iyo, ka tau porokalama whakoi ni palofesa hua kau, ai wawanga ke he ako, o whe mao ke tau ki i foki, ki he kamata anga koe o e lo au, tau foki ki he hangi koe Whaita anō ki a asosiua i ngahi wike kua osi, kau whia mao ke tala noa mai a ino ke koia na nehanga whakaingoa a society koe ni o ta tau pia mo alu koe ke university lo au. Malo. Whanonga mai pe inoke? Toi.
ko. Whanongo ko hena, whanongo hena. Whanongo ngi ai. Toi ngā unuia mene mea. Whanongo be. Oh, eko. Fefe. Eko be. Really bad. Fefe. Fefe. Fefe hui be ko ia pa ke tok pas mai. Kusai pe ko whanongo. Ia. Aupito. Aupito.
Ia. Ia. O koe ke ongo. Ia. Toi mea. Eko. Kamai nau tōru koe ke ongo angia. Eko wi. Toi eko koe ko tamate. Kamai nau tōru. Kamai kakai o koe ke ongo angia. Ia. 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 Io malo abito palo fesa hu akau e tala no mali e ko ia pe na fi ma opi foki ke hanga o to hulu mai e ai kamata ko ni lo au research society o ha ko wa mai ki he university lo au ka te o anga whainga mali e ko ni ki a siwa pe kia ha ne fieta na ki mai na ia e ki whakatokanga mai e i no ke he kamata polo kalama o kule o si ka pa koe ki o ilo i pe ko sai e nea watu ki o tau kāinga o mea mai he pongpongi ni ka mō toi whitu utaki mai pe ke mau ilo i he ku o ku mau pe he o ku amo o lele i atu kana e mahana ki whainga tāma ki sound he neuraki aratu e siwa o ki ao tāna ki mai ki he tāno koe ni E o malo bito e Luciane koe mea pe ko ki tokanga ki ai a mahina o pite tara noa i no ke koe whaka ilonga mai me he tau kau whanongo o ku ki le o si
ai tala noa hangi, pa koe ni oku toi wakai ka nau tolko mo reni eni oku lea mai, oku ikai ke u whatokanga ipe koe hae mea oku tikai ke asiai ke ongorere ki nau tolu. E koe no kou ke wakai ki he mea koe ni a huakau. I o ko ongo i lele i no ke ka koe maha koe ongo ki tu a o ki parapale ma. Iyo, oku ikai ke u lawe e oia pe koe e kou wakai alo ke o me a pe koe hae mea oku ikai hei ke asi ki tu a. Oku maa o kotoa uwhawhawha e tau asi mo me a koe mea koe ni koe oku ikai ke me a ko i noke ko e ne tala noa. Sai ena malo, kara mau sai ena. Ko sai? Iyo, koe no oku sai eni he tā noa maa mōreni. Malo o pito mōreni e tokoni mai. Iyo, aia koe oku ongo ne lei mai tala noa ino keka te koe nu se ane. Iyo. Ie fōne ka kai whakewilo ipe ku. Iyo, koe mea koe oku mahina mai mea mōreni. Malo o pito mōreni, wha malo ka mōreni he koe ke lawa o. Ka koe toi ni pe e omolele atu mo palawhese hoa kau ki tu hai ko tau ai malo. Iyo, wha pito ka kou toi ki wha ke pelu se ane ke mo tala noa pe mo ino ke kau siwa nge ki he response mai ai kau mamata, na mea mai. Iyo, koe oku. Mahalo e ino ke kou fie alu ke tau filosofi. Alo au. Aia koe ako ke whakakau kau. Education for thinking. Pea ko toi lawe pe ino ke koe filosofia koe ni ko whakaukau ia a au. Pea nai tali lelei he poate moe kakai koe ni na nau whakotu e alo au moe university. Kata mo ke ai moha o whakamatala o kau ki ho o whakaukau koe ni. Ke ai filosofi koe ni ke apiako koe ni. Ke university koe ni koe education for thinking, pe koe ako ke whakakaukau. Malo ino. Iyo. Iyo. Koe peke onga hoa kau ia. Lehat ki ai se ane koe peke onga ia. Tatari kau te alamasi o kene mea. Koe haene mea o ku kene mea.
E kataki inoke. O ku kovi a bit tau sound he pong ini. Te tau ki I mal te tau ki pōsai kai whai hanga au ki ai. It echoes terribly. Aia o kai ke sai au pito he taimini a sound ia me au. Te tau ki ngata ai ka inga kai toki hoka te pōkalama e oso na whai ano ngā ue ki ai e so siwa. Malo pito mo mea mai te mau ki stop ai, te mau ki pause ai. Malo.